Nisa sia bilingi wa mauvo. Ni saa umwe na nusu wa wiyo umundi ne wakatano wa matuku 12 mwini wa mwonza mwakani wa ngilili miongweli na inyani na wikwatio kana ni watindane saa vonde bala watindila muthenyani wa umundi ndi utuongea muvea nundu wa kusakwa Mutongo TV ngwatonya mukamba kwithi wa kisize chaku cha ukumamithia kila ivinda itukumbanisye mauvoku maukamba witu na isio ningi cia nthi ya Kenya undumwe na mauvo makonetie mathau ine bena la tukumbanisye kwa ukuvi ala tukumbanisye ni vamwe na Inspector munene wa volisi Japhet Koome kutia wietina wa musikumo kuma kwa ene nthi na atongoi. Gavana wa Masaku wa Vinya Ndeti kumia ukani ukuyalame kwa nangamali vindani ya miatianio. Kalima ward ya Chuso mwingia yulu kuteta itina wa kuvatwa kutoa isi ya miatianio ni maofisa mavolisi. Nandhini walivoti mwanya chalo cha utongoi. Tuithiana chalo cha utongoi cha Dr. Alfred Mutua na Penina Malonza. Bilingi wa mauvo. Nina udhocha tutamba nyingi na muthia tunengelelie mawoni makuiloa mauvo maitu kusila kwa ili tukenda imwe itano wambie na ndeto Mutongo TV yani tawa Robert mutukunake Teresia Mwende etwalala mauvo wa kwanzia ya meko. Inspector munene wa volisi Japhet Koome ni watia wia na balamu usunguli wa Mruto wa molota ula munini wake Douglas Kanja kukwati ya mwanya uo na ala meukwati ya tanini make ni Eliud Lagat ngaliko ya Kenya Police na James Kamau ngaliko ya Administration Police. Kwinuka kwa Koome kuyuka muthenya umwe itina wa musumbi wa Mruto kumenucha musima minista miongweli na umwe pamwe munene wa miao na vala chama cha Wiper na kila cha ODM cia inambi ya kusukumia Koome atiewia. Benjamin Mwaka alivoti. Itina wa President William Ruto kuvunja zama kia maminista kwiyo na kutia leo minista umwe yani Ulani Musalia Mudavadi yue toka dhino dhiende kwenga umundi munene wa volisi Japhet Koome nuatia wea President Ruto ay molotole munindo wake Douglas Kanja kukwati ya mwanani wa Inspector General. As you've been naona kuchika Koome ndethitwa yumile wandani be na itina wa maandamano yuko majenzi kwa ivinda yu ethitwe hate mbelete kasilani kausue miwa ivindani ya maandamano mole mwaka umwe mvitungwata yoli Azimio One Kenya ni asukumia muno enuke na OUA kikuneoni kumanona ikusia mbewa enenthi miongwena na maana ma enenthi ange kukwata maumisi ma yevindani ya maandamano ama mwika wa Gen Z. The feeling across the country is that there still exists an atmosphere of fear that makes it impossible for people to speak freely. Ruto must immediately fire the Inspector General of Police, the Nairobi Police Commander, and apprehend all police officers implicated in the murders of the over 200 innocent Kenyans in peaceful protests since last year. Onoguovo hateti nthino wa serikali kwa umundi ni mathocheta mbia President William Ruto kuvunja zama ma minister. Mwene kivilo zama budget mbungeni akati mujumbe wa Kiharu Ndindi Nyoro nuwathingilela matambia a President huende kuosa ni metkilieki katiba na kivalua yuni chake kuikithia maminista halo kunyuva ni mamutethe siavanene kwa uchumi wa nthi aundumu na kwa ilio kwati wa NND. Vile rais alifanya jana, sisi tunamwambia constitution ya Kenya imempea ruhusa yeye afanye kazi yote ile constitution imempea, akarabati nchi yetu ya Kenya, na sisi watu wote tuko nyuma yake kama rais wetu. Hata akiteua mawaziri tuko nyuma yake, na tunamwombea Mwenyezi Mungu amuonyeshe wale watu wazuri wataendesha Kenya yetu mbele kwa vizuri. Katika vitego zote Mungu najua atampea hekima, yeye aangalie watu wa Kenya na aangalie wale watu wanafaa, kwa sababu what we are interested in as the Kenyan people is the prosperity of our economy, and the prosperity of our economy will be realized through the kind of team
the president is going to assemble together. Kwenuka kwa maminista ama Ruto undu mwena munene wa mea mwena oyu munene wa polisi kuke vindani vathukanyo siende kwikumbila ukuli wa President William Ruto kutwa isi ya unena nyana mwiko agency makundiki vathukanyo vamwena ndongo isi ya kivutati kileloni cha kusovya serikali nzao ndandau ile kuitwa kwa isi twa kisungu broad-based government. Kumondi ndongo ya ODM Raila Odinga kwisila kwa chama chake cha ODM ni walumililia nungu kwa tambau unenanya na ndeti kila kutele mwene mundu wanawiva unenanya ulansiama anyanya dhino azimio ta Wiper nak Kenya pamwana cha Jubilee wetete ike konanya na uovio. The emerging issues and the urgent need to address them is not about rescuing the Kenya Kwanza regime or indeed William Ruto. The nation is bigger than and distinct from any one of us. As a party, we shall not fear to engage with the country. And when we do, we shall not do that in fear. Vilingi wa mauvo kumova kauntini ya Ilovi. Nito Benjamin Mwakam. Naindi mawoni maku nimeba hitina wa inspector munene wa volisi Japhet Koome kutia wea nengeleliwa ni waku kwa iliretu kenda imwe itano na ingu kunikila tuende yete tuisonga na mbeni kana ekali mawodi ya chuso mwingia yolo alame ivangite kutwa isi ya miatianio ya mugo sokoni usu ni maelesi ya udhatu wo itina woko vatwa kutwa isi ya miatianio ni mauvisa mausese ikisioni kiu na valame weta atamena wo kwa kwithiwa matitwe itina ki maendeyo eni ndhiayu ni maweta witha ne uniko Musumbi wa Ruto akianisya mawatho make makutwikithia mwingi county ni kana ekali ama kwate maendeyo kwa vakuvi na ciana cio kuandikwa mawiyani. Lina Musangi nukuelesya waenenze awe ukaitina wa gavana wa kaunti ya Kitui Julius Makau Malombe kumuungamia weyo visa monene muveane wa Mionda Stephen Makau na vala yuenenze ama weta tamekone wa maweta uti ya visa wa mbe kuungamia weane kuma kisioniki. Aithisu wa mundhiru na maandamano nundu wa serikali ya Kitui ya thiwe yutu ikaila muno tuichuza na twaba twabalwa nundu wa maandamano na balwa babalwa twanengiwe lakini twaba ikiata twaba kwina balwa asikali matu lunja nituthiru na mwa kwithia kana ithio twanyivana serikali aingi maenda Kitui serikali la Kitui yathiwe twikala kwithia mwingi north twina chao twina maendeleo ekali ayu ni maweta kisioki cha mwingi north takithitwe kititwe itina muno ki maendeleo lama alalamikia mathina makiwo uiti utemwelu mabalabala mathuku kati wa mathina ngi alama weta tamatonyo uthinikio ni utongo iwiva kuvini. Bwana Malombe twizinikio wenakio katika mwingi north maendeleo monze amatu yikitui weke ndu ithitwe ikawaku maingi mabata maitu na beyo dawa sibo ona dawa sibo wazi hospitali wethi unengo chemist rotuma chemist udio ka dawa chemist patilo akwekara patilo akunengo dawa yu dawa sibo fence kweli fence tukiwa fence patilo akwetwa dawa ukala twetwe dawa tukamanya ona fence ikakala ukala dawa sibo aitiala ala woma wothibu kwekara monengo jao monengo dawa school la yuta school witu wa kandya paingwa ngale school onoke ri mwana wa waya bu school wa kwanlo nando paingwa ngaliendela lelo ne bala bailite ala to school wa toza sibitali malelo imathukie bio twetelele tusobetso malelo tuyona ando mo tusobetsia ala mali to tutwaya na moi mazi mazuku mweme nokite tukatoa mathina maitu na osete kibo misini kwitu ila kibo kiatatanda kiokie na ila lelo wakwatie kwenzo nando malami matilanga mebeleki yandu alele yendeta memusi na twazikata matutungie kibo kitu worio la wote tenda ni waleile na twanenga ne report mundu itu atumie kibonzi ya mukulia ndoko bisini bala wetetwe ale akimwasi komasia matutungie kibo asara ni ya woria na woria ale ithe tutonyotete wanwetha munene witu lona ya tutete ya tutungiwe kibo kitu no butiwe nekumana na kivala yumaenda Musumbi William Ruto kulilikana kuyanisa mawatho make kuyenenze mamwingi kana kaikithe mwingi ni atwikithio county ithio tukuona muno kengaline ya ndongoi yu nondwa tukwena ndongoi mwana witu nonongamiswa na kuupito tuyandwa asomu tukwenda tunewe county twithiwe na county itu nikenda weze kwithia maendeleo maitu matubikia kwa bakubi nondu kuya metilana motilana kweza kwithia ithio tuubika kuna maendeleo mekuka ku itukwenda ona
ketu nena ba ela nikibikia muzumbe Ruto atunenge mwanya wa account ya itu tutulenu tandu market ma mwingi north nondu tunathena mwingi muno zaiti na kibunzi tukiwa twe mome tayo witu nondu akitu one kia John tuchokitu ona kingi kia John kia kibunzi atumanya nikia ukina thina kuripota Evelyn Movo kuma wodi na chuso mwingia yulo kaunti na Kitui Nelina Musangi. Gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinya Ndeti ni waumia ukani muvyo kuyala mekukwatikana mayana ngamali ya ene ndika vindani kalame kutwa isya maandamano wa Vinya eweta kana amuma amuika ni mabalukitie vanene ndongoi kwa kwana ngamali vala wakulia medhiwe na isyo na kwetela unenania ni kana kunenga ne maunyungu nyisyo na mawendekithio mo kukonia utongoi vandu vakuthi maleloni na kutwa isya maandamano alau kuweta kana ni medhiitwe na wasyo munene. Angelina Mose na Mauvoa. Zote twende katika There is heaven. Gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinya Ndeti nukuetekana ndeti kila unavanini nzangili ivikie kwa nanga mali ya enenthi na ila matumete yuti ya ingi kumikwata ivikie kwa nanga na muthenya umwe na kila mtu oja kulia ndo mama Masako nina neni na mubeo mwana mwene ambaye alitenda sibinde nose kiboko ambiaye kwata ndasibigwa koko na kiboko koko nundwe ndiye tekela andu mayuka kwa nanga mali ya andu mama Masako. That one we are not going to allow. Nundu andwaya maenda makosa loan benki mundu savings yake akeki ya wea kanaka nitaya akoka akeki ya wea na muthenyomwe ayasya sindu isusi onde nukuetekana nzangili ila inanangie mali ya enenthi kavindani ka maandamano ma Gen Z inaumite kaunti ni ingi na kuka kulikilila maandamano a na kuambisya kwa nanga mali ya enenthi vala wetekana yu nukuvikia kuyova kavyu kuli kuikithikana vai mali ya mwenenthi wa Masako ikuvikia kwa nangwa idiate yuo lea siana sito yanda mana na ili siana sito siya Masako. And Bishop, I'm telling you the truth, ama itu tiago veala manate to kumanza na manoka na matatu na basi ni mama nochi otwana ngia sendo sito Masako na yuyu Bishop wa kwethe akwa ni ambaye kia muguto balinye dinandwa nondo tenyete kela mali itwe yekata. We cannot allow people moke kwa nanga mali itwe la tumandete nimi tumandete bida yuyonde kwa Masako taisi andima onamuka demonstrate jensi idete ina dena ni mwambisi otuma kwanza tambisi ya kuisi ya neza kebebe ya kama itumata nesi glasi ya nesa. Mutongoi unu kuetekana maandamano ama amwika ni matethetie vanene kwa aliula maundu maki utongoi vanthi ya Kenya na kutuma kio cha enenthi kivikia kwithukiisyo aiwetekana kwa oyu kila kina vata ni unenenya kwisila public participation ni kana mwenenthi avikie kumia mavata make na maundu ala makuma vinyia indi ti kutwaisya maandamano ma wanangiko wa mali ya enenthi. Nitakwatiania by the way ni mwamukisiano na mundu amanya kwendukeka undu we ukwikata ukwenda no lazima weke kila mwananchi ukwenda na public participation is key. Ninatembea kundi kapa public participation ni there kwa andu makasi wa Vinya na ngambesa mundu wa hii project ya Masako ni kanye ndatabetwe mwananchi na buku yuyebo no lazima wakati ya kila mwananchi ukutabeti kwa tumeane siasa na ili sito nyeta inyawenyu. I am ready to listen. Muthenyola mumbita onakebwa mwiba ukai ona mwenda ukaba White House tuketika lendete nene obisi ni wenyu lakini tikanange mali hicho ndo bole andi itu ya Kenya ndondo we are at crossroads now balatwi ondu tuya we muchanganyike weweka maikwenda kutadio ugo aba kila mundu muchanganyike ndondo mayesi we are at crossroads but balatu bikie na ndukunenania kwika lambe na kunenania na kwika ula ugo kila mwanena mwase ni mwike muyekata muyeka na teka kiu ndeitune kuthinesa.
uo kakavindani kala gavana wa Vinya atianite na memba mambunge ya kaunti ya Masaku mevikite chathini cha mathiko cha kumumasya mututia Reverend Saul Mutie na ula ni ithe wa MC Award ya kaiwa ya yule ukamba wa kathiyani Engineer Vincent Mutie. Chathi kila chatu kiwanzani cha skulu wa sekondari wa mwana wa Mavuti. Gilivotea vilingi wa mauvoni tawa Angelina Mose. Dr. Alfred Mutua ni umwe wa maminista miongweli na umwe alama kuniwe kalamu kwiyo ni musumbi William Ruto na vala minista muvyani wa utalii na nyamu sia kithekani na vala wakwatanie na musumbi Ruto na ayumbe chamani chake cha maendeleo chapchap ituna unyuvani wa mwaka wangilile miongweli na ili we Dr. Alfred Mutua alikile utongo ini hata yesa kuvikia kutwika minister mwanikitwa mauvo kuma Masaku. Daniel Mwongela ni wadhia na safari ya Mutua utongo ini na atumbanisia livoti. Ni wasinema nuni kahasindwa ndo matao na medho. Kuma sema wasinema niwe na mima ndakala mundu wasinema nadhela au maemwa kadhilengi. Itambia ya musumbe kwa mavuta kuma weyane maminista onthe nitiye kuno munene kwa atongo imeki vodhukani vanthi ya Kenya na kati wa atongo ya Nevo Dr. Alfred Mutua ula gavana wa kaunti ya Masaku. Dr. Alfred Nganga Mutua ni wesikie muno kwa utoni wake wa uthauka na kadi cia siasa na kwitithukania kuma metekoni ya kiuteti kila ivinda kuma vala wambiisie savali yake ya maundu ma uteti na utongoi ivindani ya musumbe mututia Mwai Kibaki na thukumata muneni wa serikali. Some of us hatusaidiwa na mtu ati ndio nikafika mahali katika my career. Was a kid I was supported, lakini in my career nimefanya vitu so that I was way ahead of other people. Kuma vau Dr. Alfred Mutua kwi mwakani wa 2013 ngina mwakani wa 2017 ni walikile siasani na mawele na uma uthukumini tamuneni wa serikali na kulikitia kivila cha ugavana wa Masaku eungua mwavuli wa chama cha Wiper na sio kaingi kukitia kivila chumwakani wa 2017 eungu wa mwavuli wa maendeleo chapchap itina wake kwitha athamite kuma chamani kicha Wiper na kusauvya chama chake cha maendeleo chapchap kila withitwe mutongwi wacho ngina kwi umuthi. Dr. Alfred Nganga Mutua, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Governor of Machakos County. Thini wa uthukumi ta gavana wa mbe wa kaunti ya Masaku na taumua magavana la mambisi uthukumi wonthe ni wa serikali cia mutiuko. Gavana ni wambisi milati kivadhukanio ila ya vitukite wikwati wa aingi ona kutuma natuiwe siitwa mundu wa sinema. Ni wa sinema nuni kahasindwa ndo matao na medho. Ivindani ya kwikunia maleve mwakani wa ngilile miongweli na ile mutongo yu wa chama cha maendeleo chapchap ni mwalikile italoni ya Azimio hindi mimi vutha likite usakwa nini atithuka kuma ngwatinioni usu ya Azimio na kulika ngwatinioni ya Kenya Kwanza na kumukunesia musumbi Dr. William Ruto maleve. Ito muthi wetambai. It's very serious. Si siasa ni very serious. Tidela tene kuti asai Kalonzo wawe ndiye Azimio asokai baya mukambe mwewe aendie eweka. Itambe yake ya kuelanisha kuma mwavuleni wa Azimio na kulika ngwatinioni ya Kenya Kwanza ni nasi matunda vala kwi mwakani wa 2020 unolotile kutwika minister muvyani wa maundu ma nthi cia nza kana foreign affairs ingi mwakani wa 2023 Mutua ndathamiwa kuma muvyani usu wa maundu ma nthi cia nza na kulika muvyani wa utalii ulokuthukuma vala musumbi uvetie maminista onthe kuma maofisini ma maminista. Minister for Foreign Affairs and Foreign and Diaspora Affairs, the Honorable Alfred Mutua. Kuvetwa kuma mwanani usu wa minister wa Dr. Alfred Mutua ni kuendea na kuokilia makulio yulu wa tongo yala meungu wa mwavuli wa maendeleo chapchap aingi maende na ukulia Dr. Alfred Mutua yosa itambia yenge yiva juu nikenda savali yake ya kiuteti na maundu mautungu ikuendea kwa makuungamila vau. Ulinichagua niwahudumie wananchi. Nimeuliza wananchi, nimehudumia kwa muda.
na makulia sanzui undu ni mathukumie miaka ino yonthe mamene achao ngai na makulie ndi emwe na makose ye mwandeke na maindiku manenga mgombo lolo mandeke Yehova ngai nundu no nane mamenie makulo masiano andu angi makatia mwana wo mathukumie muno ndiye na makose ya hata mwe Yesu. Daniel Mwongela, Mutongoi TV, kuva kauntini ya Masako. Itina wa Musumbi William Ruto kuvunzia nzama yake ya maminista ukamba ni umwe utanati wa itina na ula we na maminista ili makwatilile mevya kuthokanio wivo ula wangwatanio anthi sia umeloni wa sua na sio ilanomo ula wetongwewe ni Mwandu Penina Malonza thini wa livoti mwandiku itu kuma Kitui Onesmus Chalo ni watu mbanisi ya livoti mwanya yulu wa Chalo cha Malonza otongoine. Itina wa Musumbi William Ruto kuvunza nzama yake ya maminista ukamba ni umwe kwa hatio kuna munene na ulawi na maminista elim thini wa livoti itu ikunikila umo na uthukumi wa ulaye minista wangwatanio siandhisi umeloni wa sua na isio ilanomo Mwandu Penina Malonza. Penina Malonza asito Kitui cha ithio utuni wa Itumba ulaye wodini ya Mutomo Kibwea kauntini ya Kitui. Asomete skulu wa musingi wa Itumba kuma mwaka wa 1980 ngina mwaka wa 1980 na Mwanza wala waendie skulu ni wa 8 wa Ikudha mwaka wa 1988 ngina mwaka wa 1991 amina class cha form 4 ni wambesi kuthukuma na makundi kivathukanyo ivala ya Amref wala wathukuma hata mukwatanithia kauntini ya Ilovi. Tina wa kuthukuma kwa kavinda ni wasio kithisi skulu mwaka wa 2003 ngina mwaka wa 2008 amina skulu hali kuthukuma na ikundi ya Compassion ila ya telesia enendhima ukwati munini pamanasia na ilandiwa thini wa kumia utethio. Penina amina baunu alikile maunduni ma uteti mwaka wa 2013 ethwe munini wa governor wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makau Malombe serikali sia metiuko sia mbesia mwaka wa 2011 ethwe munini wa David Musila thini wa masemba makwite kivila cho governor kaunti ya Kitui bala maisie kula kwa charity Kaluki Wangilu. Mwaka wa 2020 unyuani ni muvetu hali kama sembane makwite kivila cha Ndongo ya Kava kauntini ya Kitui ngwa chama cha UDA wala wa ICM. Mimi mtoto wenu nilikuja hapa nikaomba kura, shida kidogo sikuwa na hela na nyinyi mmezoea hela kidogo, lakini naamini sasa tutabadilika. Uangalie uongozi, usiangalie hela. Nake Musumbi William Ruto na la mukunia maleve wawasa kivela cho sumbi na amunyu vakwithia minister na musia kithekani na kithio walona thukumia vandu va mwaka umwe. Nanya ni muvisa ndimu kengani nene nyuni nepitikava na wenyu nina akunia oya kana ndiaguna kuna ina kuasya wikai wimwe nini nongi katika serikali ya Musumbi. Mwaka wa 2013 Musumbi William Ruto kama waliokunza amani yake ya maminista walawa muthamisi muvyano wangu hata nese ndese umeloni wa swe na sio ilanomo walawa thukumia mpaka kuvunzwa kwanza mwa maminista. Nina nengwe kuungamia mmoja wonze Kenya. Na nengwe kuungamia ibida yonze kugezi wananza Kenya tayosemu. Nanya mugona. Kuma wazidi dio matu hapa Kitui tikwata. Natoto mataizi amuangamia mwavisi. Musumbi William Ruto yu ikwatwa kuolota maminista angi nokana kusevya nzama ya kuthukuma namo. Televota vilingwa muvo Mutongoi TV kuma Kitui nito Onesmus Chalo. Mubea Onesmus Chalo nundu wa mauvu asu ondu mwena Daniel Mwongela nundu wa utumbanisi mauvu makonetie asueli mei maminista kuma ilembetani ya ukamba na tuetelele tuone kana President William Ruto nukuolota ange kuma mbaini sia ukamba kutuika maminista tuamba kuthio mwavanini tusiokethetie na mauvombe ange tukadhibasa. Ona utambite kusiawa ngaini wakwese na akamanya une waku na nicho kitumi kwithiawa na inengo. Nenda kukethia na ndio thocha thini wa kilungu cha inengo wa katano wa umuthi. Ukakeia kabwau. Uu ni mwiyo mundu wiyaikasia we mwene
bayethia wachambaite kana kuatothi na kwa uamu yoti kindu kilaisi uyisa kumila ubingisana nawo na kukima makuthu nginyoke kulia kone kwatanisie na ikombende nondo na kemze by the end enda ngewaisi ya sola saingi noka akethia badala ya kusoma na watoto ni kusola lakini ni wao kindu geni sikuma tondu nende nye tamundu nende uri wathini muno nende tena kibiri chako nikini alao ya usione kana ikomba ya neneba itwika kimbalutia kindu chana kebyo kinengo kiukinyithacia kundu kutonya kuvikwa ni andu mautala ovamwe na kukwalanilia mesa na nene mwalimu wa Max hapa ni wapi lanu kiye motongoi no ndongotani ganga kwa raha zangu kamwili kaka nini vitu niko kena akili ino ya sindisio mbetu kona va neka lanzi mwalimu endene iwe namweka ngwamvio musoni embosa embwa inengo sio ndeitu ava kinengo nikietea mundu nguma na kukwambatia kimikalile komana na Salshabeti Wambua kilungune cha inengo kila wakatano kwambe ya saile na ndatika miongo ena sia wiyo tutetheanisie kumilia na kutambua inengo kivathukanio niva Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Ninogo chaingi twendeye na kumamithia Musumbi William Ruto ni wendeka akalate kulota nzama ingi ya maminista nikana uthukumi kwa mwene nthi ndokawongameti na wakwithi wa avutie maminista make kwiyo atielia omwe ainena hivindani ya ndambuka ya kimaendeleo kisioni cha Kibwezi Governor wa Makueni Mutula Kilonzo Jr. Nwawetani vatonye kama undu amwe makimaendeleo makamba kuungama hivindani yi vatena wa minista ofisini vala ingi wa mwenda Ruto aikithia olota andu matonya kwikika kwitha atama minista valoka vindani kauna moene nthi va musino masako makulia Musumbi Ruto aendeye na kuveta atongoi alangi alusani na mateo thukuma undu vailite nginyao na silikalini sia kaunti. Jambo la muhimu ni kuhakikisha kwamba baraza ambalo atalichagua achague haraka iwezekanavyo, kwa sababu kuna vitu nyingi ambavyo haviwezi kufanywa hata katika counties kwa sababu ya kutokuwa na baraza la mawaziri, na hakikisha kwamba watu ambao watachaguliwa watakuwa wako na ile confidence ya watu wa Kenya, kwa sababu baada ya miaka miwili ni jambo la kusikitisha kukuta kwamba Wakenya wa kila aina wanasema mawaziri waondolewe katika mamlaka yao. Kwa hivyo ni jambo ambalo linafaa hata sisi wengine tujiangalie, tujiulize kama kazi zile ambazo tumezipatiwa na wananchi tunazifanya vile wananchi wanataka zifanye. Yeye alitoa ni Musumbi and self cabinet yake twethota mukathi ya muno ndu wa iko yuikie kiuni kuonania kana o yuno wambia gwithukizia ndola mambo ni kula nundu paumbete anaya nambe ya kweka take ukethia nde gwithukizia mia ya koti nde gwithukizia advice kuma kwa mundu ona wiva na wethia udikitete ozu wa ibinda ya moi na tiyamba kuwetikela o yu nicho wonie youth ye agency mali kalelo na mambe ya kuandamana mubaka Musumbi athea na ethukizia ndu ene ndime kwasya kiuno kitoneke kwa kaunti situ akosa andu ala mamuika pe andu aingi mamuika tutewiane wisenga muno ta utaona mundu ta governor asavite miaka 10 thine wa kaunti na ithiwe nengwa ministry na babe mundu wa muika utakwata uyo nomwe surely kiuni ndo no kulia ona kwa kaunti situ nitukuona kiu nikithia kwa ukosa mundu mukuu nikwithiwa no na utwikie ndine wa kampeni ciaku
nikithiwa ni munana waku tite mundu wa mwika bao te wiani kiu ninguleana nacho patoneka asisi andu ma mwika ala matema wiani alangi wa ile kulunga ni kindu cha mbe koti zitu cia Kenya si independent itayakulikirwa mbunge yitu ni independent itayakulikirwa ithukome wala twamitumie ikatukome kungi ni kanama niwa makimanisio kinene cha JKUAT ni matwai siamiatianio nzawa kisase cha polisi cha Juja mayenda aki ikwatikane kwa mwemo alama no waiwe vindani ya miatianio ya kuoleana na serikali maniwa menda alame ukonanua na kutekanyela na kuwa amuika matena mavitio mekiwa mbini akukomanua na miawetina wa maniwa wa mwaka wa katatu kimanisio niki kwa isitwa Denzel Omondi kwa itina wa kuonekana mawako ni mambunge vindani ya miatianio na mwe wake kuidhi wa imani ya kuinza mavie kisioni kiu cha Juja. He was there for 3 days. About the other 3 days, where was he? What has brought him to the street is that the DCI are taking this matter slowly. Denzel was a son to somebody. A father invested in him. A parent had hopes in him. Parents sold everything to bring the son in school. Only to be called that your son is dead. Only to carry the son back home in a casket. Which Kenya are we? When will we stop with justice? Mimi kitu naweza waambia, imetuma kama comrades. Watu wanakufa, watu wanauawa, watu wanaabductiwa, watu wanatupwa, watu wanakejeliwa. Kenya tunataka ni kuwa Denzel afanyiwe justice. Hatua ijulikane. And other fallen soldiers, we are here. We are the Gen Z. We are the leaders of tomorrow. Justice. We feel the pain of our parents. We don't want the police officers who are blocking us to come inside here. We just want the investigating team to tell us what is the action that they took. How far are they? Because we can't keep on coming here. Today is on a Friday, right? On Tuesday we were here and they were bringing 8 GSU officers blocking us to come inside here. Sai wako na rungu. What do they want to do with that investigating team to tell us what have they done? Denzel anazikwa 22nd of this month. Wanatuambia we will keep on updating you. Where? And even after the loss of Denzel, there was no official communication from the investigating in Juja. Denzel was involved in the anti-tax demonstrations. After that, he was abducted on 26th of June this year, when state operatives, including the incompetent National Intelligence Service, was abducting people. Since then, amepatikana amekufa. So you want to know what is the status of inquiry of his murder inquiry? Because clearly we are seeing an opaqueness in the way these sham investigations are being conducted. These are sham investigations. Sham investigations. A student cannot be killed, this way, and the state is not giving us, comprehensive information with gravity. We want to tell President Ruto to fire the IG, to change the security structure here, the DCI of future here. We are well informed. Abduction is against against Cap 63 of the Constitution of Kenya. Muka wa munini wa Musumbe Pastor Dorcas Rigathi ewete kana ivinda ni vikuya kuikithia kana mali ya mwene nthini atumika undu vailite ni kana ukwati wa nthi ya Kenya uyane nesa enena kavindani ka kuvingwa kwa kisese cha kukitana na utumi wa ndawa cia kumila kimwensioni kinene cha Karatina. Pastor Dorcas ni wawetakana unenania ula uendeye na unaambiwe ni amwika kwa Islami atianio ukie vindani ila ya ilite kwa kuidhi wa serikali ya Kenya Kwanza yendeye kuyanisya walanio wayo wa bottom up. Of Kenya are working. We must work to make sure our economy thrives. We must stop wastage. And I know with God on our side, and you young people, especially you young people, making the right decision, I would like to see you grow into people of substance, women of substance, men who can be able to make the right decisions. And I have said, and I'm repeating again, there is no better time than now to make up your mind and move to the direction you ought to move, and make sure that one day you'll be speaking
from where I'm speaking. This engagement is timely as Kenya focuses on the implementation of the bottom-up economic transformation agenda geared towards economic turnaround and inclusive growth through value chain approach. And I believe that we cannot achieve the vision of a great nation if our most productive demographic component, the youth,